ikaze kuri MITV akunze mudukurikira mu biganiro bya buri munsi. Uyu munsi turi kuri Kigali Convention Center UCI Day 8. Bivuze ngo n'umunsi wa nyuma wirushanwa. Reka twakire mugenzi wacu Kigeli waramutse neza. Waramutse neza. Umeze ute ubyutse imbaraga ari ibintu na mahoro nubwo haramutse akazuba kenshi ariko nta kibazo. Icyumweru n'ubundi tukimaze ari izuba. Yego. Wese umeze ute? Ndaho urebye nanjye n'izuba ariko ntabwo ryatubuza gukora. Icyumweru cyose igare ryacaga inkweto. Muri football nako dukunda kubivuga ariko ubu turi mu igare. Yego, igare ryabaye igare cyane kabisa. Noneho navuga ngo ni igare wabonye ute kuva ritangiye ku itariki 21 kuri Kigali BK Arena kugeza ubu kuri convention. Ari ikintu twavugaga kera twareba nka ba Messi na ba Ronaldo rimwe na rimwe tukavuga ngo bira bintu ntibibaho. Ariko noneho twabonye ko igare nabyo bintu bibaho. Ibyo tubona ku mateleviziyo cyangwa handi bibaho. Iri gare ryari ibintu bitandukanye n'ibindi twiyeze kubona mu maso yacu hano mu Rwanda. Urabizi ko tubona za Tour du Rwanda tukabona abakinyi bagiye bakomeye ariko byari bifite umwihariko w'abakinyi no bamwe ba mbere. Produit ya nyuma y'igare yose yari iri hano i Kigali. Hari umuntu ejo twaganiriye arambwira ati dufite Lewis Hamilton w'igare. Tubufite Tadej Pogacar. Dufite Remco Evenepoel. Mukanya baraza kuba bataka ikibuga. Navuga ngo chaka tuze kuganira kuri Remco Evenepoel ndetse na Tadej Pogacar. Urimo navuga ngo uhabwa amahirwe gutwara no UCI Road Race y'uyu munsi championnat y'isi nkuko yaba yisubije ntago ari ikintu cyagitangaje kuko iyo umwaka ushize ni uyifite yabereye Zurich mu Budage. Navuga ngo ni Pogacar uteye ute mu kuzamuka mu kumanuka twitege karaza gukora iki? Ubundi bari abagabo babiri bombi. Yego. Umwe tumwita Imana y'igare. Yego. Noneho ku ruhande rwe tukagira undi umwegereho bari close cyane. Yego. Rero bari abagabo turaza kubarebera ahantu habiri. Yego. Norvège no kwa Mutwe. Yego. No kuvuga ngo rero kwa Mutwe bombi barahitoreje. Yego. Habanjeyo ura mu Birigi. Yego. Noneho nyuma Pogacar nabaza kujyayo. Yego. No kuvuga ngo rero bamaze kumenya ukuntu hari hose hameze. Ariko kwa Mutwe bagiyeyo aho nafite amakuru neza sinzi niba ura muhanda Norvège barawukoze. Barakoze. Ariko kwa Mutwe ho bagiye inshuro nyinshi kabisa. Rero turaza kureba umunsi igare riteye ubwoba. Yego. Igare riryoshye kabisa. Navuga ngo ariko uriya mu Birigi nta guce mu ijambo gato. Kuzamuka cyane noneho ku mapave n'ibiki abyumva cyane. Abyumva kurusha Pogacar niko nge mbibona ariko Pogacar nawe mu muhanda akaba ari mwiza. Yego. Navuga ngo no muri individual time trial ku munsi wa mbere tariki 21 z'ukwa 9 twamubonye Remco Evenepoel agerageza kwataka igare arenyonga nk'umwana waryigiye Bugesera kuruhuha. Urumva yanyonze igare kwa Mignone azamuka ashaka no mapave ya Kimihurura kana kari umuntu umetiriza ikintu cyitwa kuzamuka ku kintu bita mapave. Twitegere Remco Evenepoel kuri kwa Mutwe mu kizamuka tumwitege hanyuma ahantu hatambika twitege Tadej Pogacar cyangwa se ubona haraza kuba mu itandukaniro. Itandukaniro rero nge ikintu nzi kuza kubona kwiri gare ry'uyu munsi. Yego. Ikintu Pogacar yakora uno munsi nuko yaza kwita ku bihe je na nura mu Birigi kuko ura mu Birigi kuzamuka ni mubi. Kuzamuka ni mubi cyane ubu ndetse n'umwaka ushike byagiye bigaragara ko ahantu hose yagiye amurushiriza ni ibihe byo kuzamuka. Rero Pogacar aze kubyitaho no munsi biraza gutanga umusaruro kuri we. Niba ashaka kongera kwisubiza icyubahiro koko nka nimero 1 ku igare. Ntabwo twavuga ko ari Tadej Pogacar wenyine cyangwa se Remco Evenepoel. Navuga ngo ababirigi ku kintu bita kuzamuka ku mapave. Nk'ubu hari byo nari nakusanyije hagati ya Pogacar ndetse na Remco Evenepoel. Remco Evenepoel ni umubirigi. Afite imyaka 25. Urumva ko akiri muto muri Red Races muri Men Elite. Aho atandukaniye na mugenzi wiwe w'umunyaslovenia ufite imyaka 27. Urumva ko amurusha imyaka 2. Nayo ngo tuganire kuri iki kintu. Iyi UCI World Time Trial Champion ni Remco Evenepoel uyifite. Yayitwaye 21 z'ukwa 9 2025 i Kigali.
aciye kuri Tadja Pogacar kuri Hano kuno kwa mapave yo Mignone kwa rwose. Mignone rwose akabukira igare yamuciyeho nkaho ari ibindi bintu bibaye. tuze kwitega akaraza kumuhigika cyangwa twavuga ko araza kuza kuboneka indi mana y'imihanda itandukanye n'aba bombi. Ikintu tugiye kureba Yego. wibuke ko bashyizemo iyi turu yo kumanuka hano bamanuka Nyabugogo Yego. za Norvège kandi Pogacar mu kumanuka ya mihanda Yego. ni mubi cyane. Yego. Rero turaza kumwitega mu iyi mihanda ariko noneho dutegereje ngo araza kuba ameze gute mu kuzamuka. Yego. Mu kuzamuka naba mwiza hari igihe aza kumusiga akongera akisubiza icyubahiro. Yego. Ariko uriya mubirigi nawe ni mubi cyane. navuga ngo n'abantu bano bakoze ibigwi nk'uyu Remco Evenepoel yatwaye Vuelta de la España ni Tour d'Espagne yo muri Espagne yatwaye Tour de France yatwaye Liège-Bastogne yo mu Bubiligi n'ubundi wabo n'abagabo bafite nyine bafite seve. Hanyuma uyu Pogacar umusoroveniya nawe yatwaye Tour de France ya 2020 iya 2021 azifite uko ari ebyiri. Navuga ngo ni major trophy ku isi. N'umukinnyi navuga ngo utandukanye n'abandi mu igare mu buryo bwo gukina tudashobora gutandukanya na Cristiano cyangwa na Messi muri football. Ariko nanone twokongera tukibaza ese haba hari akandi gashya nanjye nanakubaza umuntu ushaka kuza gukora itandukaniro hagati y'aba bombi akaba yabibona. Nje niko mbyizera. Nje ntabyo ntegereje. Utegereje hagati y'abo babiri kuko nubundi byagiye bigaragara no kuva 2024 twabaraga nka Pogacar ari we nimero ya mbere ariko nubundi waje mu challenginga we byari bizwi ko nubundi ashobora kumuchallenginga. So rero n'uyu munsi ndumva bitari buze kujya kure kuko nk'abanyarwanda bari mu uyu munsi nabo barakomeye kandi imihanda yacu barayizi. Hari igihe wenda twaza kubabona mu bice bya mbere ariko ntabwo nizeye ko bari buze kugera mu gice cya nyuma bagikomeye. Gusa nge navuga ko dufitemo Kambashake gusa mu gihe ntarababona abanyarwanda baraza guhagararira u Rwanda. Arimo Eric ba Venkeri kandi bara bose na abantu beza mu kuzamuka. Niyo mihanda yacu yo mu Rwanda imyinshi bamaze kuyikamirika turaza kureba igare ryoshye no munsi. Aha se kushatse kumbwira ko abanyarwanda nabo hari icyo twitega. Uyu munsi baraza kwitwara neza. Tour du Rwanda kabiri n'igice kimwe yatunaniye. Turaza kurwana muri UCI Road Championship. Birashoboka ko uno munsi baza gushaka imyanya myiza. Bakitwara neza nicyo navugaga. Ntabwo mpamya ko hari ushobora gutwara kano gace ariko byibura bakitwara neza bakaza mu myanya y'imbere. Nicyo navugaga. Bashaka kuza akaba yaba nko gatatu. Biragoye. Biragoye ariko bashobora kuza mu myanya myiza. Haracyarimo challenge. Hanyuma ikindi navuga ni UCI Road Championship isigiye cy'abanyarwanda mu buryo bw'ubukungu. Abanyarwanda twabonye bacuruza ku mihanda. Isigiye cy'umunyarwanda nuri Musanze utarigeze ubona iryo gare n'ikimusigiye. Ni ibyishimo ikindi mu buryo bw'amafaranga abantu baracuruje ibiribwa ibinyobwa murabona hano ni ibintu byiza cyane. Stand yose wajya wabona icyo kurya byose ni ibintu byavuye mu banyarwanda haba kuri mu giturage yaradiponze ibiryo bizi Kigali urabona ko ibintu bimeze neza rwose nta kibazo. Abanyarwanda rero twitege yuko hari impinduka navuga ngo mu buzima bw'igare. Abanyarwanda twabonye ku mihanda baserebura igare aha kuri Kigali Convention Center barahuzuye baracyazona ku bwiyongere n'ubundi bwitabire buracyari bwinshi. Twitege yuko mu myaka iri imbere shampiyona y'isi y'amagare ishobora gutaha Kigali. Ngiye noneho ntarajya kuri icyo kibazo warumbajije nyuze Nyabugogo. Nyabugogo abantu bamaze guhagarara wagira ngo nibwo bigiye gutangira. Igare hanyura saa 5. Ibaze igare hanyura saa 5 ariko bamaze kwitegura imihanda wagira ngo nibwo bigiye guhita bitangira. Ubwo rero urumva abanyarwanda bamaze kumenyera igare cyane kubera Tour du Rwanda gukomeza kwakira cyane. Rero urumva ni ibintu byamaze kuba umuco kuri twebwe nk'abanyarwanda. Urumva rero ko ntabwo ari ibintu byabidutunguye noneho ari ishanwa ry'isi nk'iri ngiri rikomeye bagomba kuba bameze neza. Hanyuma turi kugenda tugana ku musozo. Kuba u Rwanda navuga ngo mu karere Rwanda ruherereyemo rurimo rakira ibikorwa bikomeye. Twakiriye navuga ngo kongere ya FIFA mu Rwanda. Twakiriye inama ya Chogam ihuza ibihugu bivuga ururimi rw'icyongereza. Ntabwo ari muri East African gusa ahubwo muri Afrika hose. Tukaba turi kugenda twakira ibikorwa bikomeye cyane
biri giant binini twakiriye ntuza BAR no bar ni navuga ngo ni Basketball Africa League yaberaga hano i Kigali muri BK Arena tukaba turi kwakira ibintu bikomeye nk'ibyo ngibyo tukongera tukakira niyo cogamo tukakira navuga ngo EUCI Road Championship hakaba binanugwanuga yuko nagindutse na Formula 1 Kigali ishora kuza cyane ibintu bivuze iki ku munyarwanda bivuze iki kuri leta navuga ngo ishyigikira umuturage ikora ibikorwa binini bigari bifitiye akamaro abanyarwanda ibivuze iki Imbo ikintu navuga kuri iki kintu yego icya mbere ntago byaba tudafite political stability yego nukuvuga ngo politike yacu y'igihugu haba ubuyobozi government ni ikintu cyubatse neza kandi ku mpande zose sibyo icyo ni icya mbere hakaba umutekano igihugu gifite umutekano nta muntu utifuza kukigendamo yego noneho tukagira rero natwe abanyarwanda uko twiyumva mu kwakira abantu ubundi bivugwa ko twebwe mu kwakira abantu bituri mu maraso yego service nziza so rero ibyo bintu uko ari bitatu nge mbona aricyo ibi bintu bishingiye kuko ntabwo wambwira ngo twari duhanganye na Maroc kwakira no rushanwa igihugu gikomeye nka Maroc kuriya ariko bikarangira bije mu Rwanda no kuvuga ko rero hari ikintu kindi cyiza kikiri kuza ku gihugu cyacu kandi bikagira impact nziza haba kuri twebwe abaturage ndetse no mu gihugu bundi rusange yego navuga ngo ni ibikorwa birimo biragenda biba bigari yego eka muvandimwe ngushimire cyane nizera ko mu kanya turaba turi kumwe n'ubundi duserebura igare road race ubu ngubu tugiye kuritangira wabyumvise gutangira igare mu kanya cyane tubafitiye n'umushyitsi w'imena ahangaha ndaza kumubabwira mu kanya dufite ibirori dufite hano ibirori hari umuntu hano mu kanya umuntu udasanzwe turaza kumubona turaza kubatungura tumubereka ahantu uri utabonye umwanya wo kureba igare twibutse abanyarwanda ko uno munsi ari wo gusoza hari yewe navuga ngo ni ibirori byo gusoza igare turafite abahanzi aha ibintu biraryoshye navuga ngo ni show ya danje baza gukora ibintu byiza cyane bishimishije reka tubararikire kuza gukurikira buri gikorwa cyose kiraba turagenda tuba update uko bigenda cyane reka mushimire cyane Toto urakoze papa yego reka tubikurikirane